یم کربلا تان جوان وت اوتان یم پختہ گمت یمن مز خامی ٲس نہٕ کینٛہہ یم ٲسۍ پختہ کار یمن اوس نہٕ کُنے جایہِ یہ مایوسی أچھ کم سن بلکہ یم ٲسۍ ییٖتیاہ امامس قریب گٔمٕتۍ کہ حسین علیہ السلام اگرچہ بار بار یمن ودا تہِ کوٚر تُہۍ ہیٚکِو نیٖرِتھ مگر یم جوان ٲسۍ نہٕ حسینس تنہا تراوان یہ چھُ مراد ییٚلہِ انسان چھُ با ارادٕ یِوان یہِ چھُنہٕ وقت کِس امامس تنہا تراوان کینٛہہ مومنین توے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یمن در جواب ونان کیازِ لعن قلب شاب ارق من قلب شیخ بزرگ سن دل کھۄتہٕ چھُ جوان سُنٛد دل نرم آسان یہ چھُ اکین گژھان مگر اگر أمِس فکر ترِ فوراً چھُ یہِ واپس یِوان مومنین یِتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ زندگی ہُنٛد دور یُس گُزریو واپس یی نہٕ سُہ کینٛہہ مگر یُس زن جوٲنی ہُنٛد دور چھُ اتھ پٮ۪ٹھ چھُ زیادٕ پشیمٲنی انسانس گژھان توے چھُ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اسہِ یمن چیزن کُن متوجہ کران شیئان لا یقدر قدرہما دون چیزن ہنز قدر چھنہٕ انسانس توٚتانیتھ یِوان کینٛہہ حتیٰ کہ مختلف جاین چھُ مختلف آمٕتۍ باقی وجوہات مگر ییٚتہِ چھُ دون چیزن کُن اشارٕ شیئان لا یقدر قدرہما دون چیزن ہنز قدر چھنہٕ توٚتانۍ انسانس یِوان الشباب والعافیہ امہِ جوٲنی ہنز قدر یہِ کر چھِ یِوان ییٚلہِ بُجر چھُ انسانس نال ولان والعافیہ سلامتی ییٚلہِ خدا بچٲیِن بہٕ ہر اعتبار اوسُس ہر کانٛہہ فیسلٹی ٲس مگر اتھ منٛز چھُس نہٕ کِہیٖنۍ کران پتہٕ ییٚلہِ تنگ دستی سپدیوس ہر رنگ اوس بے بس پتہٕ چھُس بہٕ آسان خٲلی فریاد دِوان واے تِم دۄہ تُہۍ پرٕٛژھِو یِمن بُجرن یِم زن سٲنۍ بُزرگ چھِ آسان یِمن ؤنِو تۄہہِ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ افسوس چھُنہٕ یِمن کُنیُک آسان دپان واے تتھ جوٲنی منٛز آسہِ ہا خاص خیال تھومُت ہمت بلندار کی مردان روزگار با ہمت بلند بجائی رسیدان ہمت تھاو اے انسان مگر ہمت چھنہٕ بچس ونو أسۍ ہاں أمِس گژھِ برونٛہہ برونٛہہ آسُن اکھ قٲفلہٕ پکان یُس جوانن ہُنٛد قٲفلہٕ آسہِ یم دُنیاہس منٛز بٔڑۍ طاقتور چھِ یم دُنیاہس منٛز نامور چھِ طاقتور مطلب چھُنہٕ ییٚمِس زیادٕ پونٛسہٕ اوس یا ییٚمِس زیادٕ حکوٗمت ریاست ٲس یم زن دُنیاہس منٛز بٔڑۍ نامور شخصیت چھِ چاہے تِم علمی میدانٕکۍ شخصیات چھِ چاہے میدانی جہادن منٛز چھِ تِہنٛز ہمت ٲس بلند آسان یہ ہمت کۄس چھِ یہ ہمت چھِ ییٚلہِ زن انسان جوان چھُ آسان مردان روزگار بجائی رسیدان اگر انسان اجعل ہمک لآخرتک علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ونان چون ہم تہٕ غم گژھِ نہٕ آسُن خٲلی دنیا بناوان رنگین چون ہم تہٕ غم گژھِ آسُن میون آخرت گژھِ آسُن رنگین میٲنۍ قبر گژھِ آسٕنۍ پُرنوٗر میون آخرت گژھِ آسُن با محمد و آل محمد سُے چھُ ہمت بلند بٔڑ ہمت چھِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ کیازِ کوٗشش کران أکۍ موٚزوٗرن تہِ کوٚر بِچارن موٚزوٗرۍ کٔرِتھ نہ حظ مولا سٕنٛدۍ ناو دِمہٕ زانان چھُ اتھ منٛز چھُ کمال کربلا چھُ کمال کربلٕچ یۄس سیٖرت چھُ تتھ منٛز چھُ کمال توے چھِ أسۍ بار بار خرٕچ تہِ کران روزان تہِ کران قیامتس تانۍ روزان کران کیازِ اسہِ وٕچھ کالہٕ ییٚتٮ۪تھ بہٕ اوسُس صبح چھُس نہٕ بہٕ تتھ جایہِ آسان کِہیٖنۍ مگر ییٚتٮ۪تھ کربلا سۭتۍ بہٕ روزٕ بہٕ چھُس ہمیشہٕ پایدار کربلا سۭتۍ وابستہٕ گژھُن گوٚو ہمیشُک عزت کربلا سۭتۍ وابستہٕ گژھُن گوٚو ہمیشہٕ خٲطرٕ پننہِ خٲطرٕ جاویدانی تہٕ سۄ زندگی یتھ نہٕ زوال چھُ کُنہِ جایہِ سُہ کمال یتھ نہٕ زوال چھُ أسۍ چھِ ونان ہر کمالے را زوال ہر کمال چھُ زوال مگر أکِس جایہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ بچٲیِن زوال کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ محمدن آلِ محمدن سۭتۍ آسہِ انسان اتٮ۪تھ چھُنہٕ زوال کٹان یہِ چھُ ہمیشہٕ کمالٕے کمال خۄدِ چھُ آمُت وننہٕ کہِ کمال چھُ محمد و آلِ محمدن سۭتۍ عزت چھُ آلِ محمدن سۭتۍ توے ییٚمہِ ساتہٕ یِوان ان یجعلنی معکم فی دنیا والآخرہ زیارت چھُ روزانہٕ کران خدایا بہٕ چھُس یژھان یِمنٕے سۭتۍ دُنیاہس تہِ تہٕ آخرتس تہِ دُنیاہس منٛز تُل اہلِ بیتن سۭتۍ سۭتۍ قدم آخرتس منٛز آسن تِمنٕے سۭتۍ معشوٗر الگ آسو نہٕ تِمن نِش کینٛہہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اشارٕ کران کہ دون چیزن ہنز قدر کار چھ یوان ییٚلہِ تِم مۄکلن الشباب والعافیہ ییٚلہِ جوٲنی مۄکلان چھِ انسان کیاہ تہِ کرِ واپس ہیٚکہِ نہٕ یِتھ کینٛہہ یہ زندگی ہُنٛد دور چھُنہٕ یِوان واپس کینٛہہ مگر فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دپان ییٚلہِ تُہۍ اتھ زندگی ہٕنٛدِس سٹیجس منٛز ٲسِو ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ جوٲنی ہُنٛد دور آسہِ کیاہ چھُ گژھان ان اللہ یباہی بالشاب العابد الملائکہ یقول انظروا الی عبدی ترک شہوتہ من عجلی
یلی جوان کن جائے مجلس مز گژھان، یلی جوان آسی نماز کن یوان، یلی جوان آسی کن ساتن قرآن آسان پران، دپان ام پتہ فرشتن مز آسان اللہ تعالیٰ سن طرف یمے صدا گژھان، اے میانو فرشتو، اے میانو ملائکو، انظرو دیو نظر میانس امس بندس کن، کمس بندس کن یس زن جوانی مز نیرِ نیک کامین کن، چاہے سہ کنس مدد کرنے دراوا، چاہے سہ حسینی دائر سجاونے دراوا، چاہے سہ مسجد کن دراوا، چاہے سہ تلاوت قرآن خاطر آماد سپدا، ام سات اللہ تعالیٰ یمن ونان انظرو دیو نظر الی عبدی، ام سات جوانی خواہشات تچس مگر یمن کرن لت موٹ دراو نماز، یم خواہشات ترائن بستر تلن ام پتہ ووت نماز صبح پرنے، ام سچ خواہشات، ام سچ رنگین دنیا برو کنہ مگر ات مز تہ ترونس نہ بکی، ات مز تہ ووت میانہ باپت، یقول انظروا الی عبدی ترک شہوتہ من اجلی، وچھون میون یہ بند امہ ترے شہوات پنن، ہے انسان چھ دپان آرام کرہا، ات نبر ٹھنڈی یا چھ زیادہ گرمی، مگر یہ دپان ٲرکھ تہ پھٹن مگر مجلس سید شودا کتہ تراو، آیا امام بار چھا خالی روزان یوت گرم ٲسِتھ گرس مجھ چھپ چھپ کران، دپان نا یتھ چھن باسان اس ٹھنڈی چھ کین بیس کمرس مز اژو، مگر ماتم سرائے مز کیا دپان ییٚلہِ حب اہل محمدن مز یوان چھُ انسان امس چھُ ہر کانٛہہ مشکل آسان گژھان، کیازِ ییٚلہِ پٔزۍ پٲٹھۍ خۄدٲیی انسان بنان چھُ تٔمِس چھُ نم چیز غم پتہٕ کینٛہہ، سردی چھا گرمی چھا اتہِ بھیڑ چھا نیران چھُ، آز تہِ چھُ وٕچھان تمیُک مظہر سپود، ییٚمہِ ساتہٕ بوٗزُکھ صبحٲے چھُ واتُن واریاہ جوان ٲسۍ یِم زن 3 بجہِ رٲضی درٛاے، دوٚپُکھ نٮ۪ماز پرو وتہِ کُنہِ جایہِ، مومنیٖن کیٛاہ وجہ اوس، کیازِ یم کربلہٕکۍ ستارٕ ٲسۍ یقیٖنن تِم ٲسۍ خۄدایس سۭتۍ تیٖتۍ نزدیٖک گٔمٕتۍ، تیوٗت محبت تروو پروردگارن جوانن ہٕنٛدٮ۪ن دلن منٛز جوانی کربلاہن ہُنٛد، یُس زن قطعن گوٚو نہٕ خاموش، چاہے یِمن لورِ پٮ۪ن رٹنہِ، اگر یِمن باقٕے چیٖز تہِ پٮ۪ن برداشت کرٕنۍ مگر پتھ ہٹن وٲلۍ چھِنہٕ یِم کینٛہہ۔ مومنیٖن فرماوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ تہِ چھُ کران فخر یِمن، اے فرشتو وٕچھو امس چھِ خواہشات تہِ مگر توتہِ درٛاو دوٚپُن ژھٕن بلاے اتھ کامہِ دۄہس، آز گژھ حسین سٕنٛدِس ماتمس، ژھٕن بلاے اتھ دُنیاہس، آز تھٲیِو دُکان بنٛد، آز گژھ ماتم سراے منٛز، آز کرو جوان علی اکبر سُنٛد ماتم۔ یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ پٔزۍ پٲٹھۍ انسان چھُ نیران خۄداے سٕنٛدِ وتہِ، کیازِ درٛاو، کیازِ یہِ چھُ پننِس کارس تہِ لتھ دِوان، یہِ چھُ کیازِ اگر حسینن سورُے دیُت أسۍ ہٮ۪کو نا کینٛہہ شب دِتھ، اگر حسینن سورُے دیُت أسۍ ہٮ۪کو نا کم سے کم اکھ رات امہِ خٲطرٕ کٔرِتھ، أسۍ کرو تتھ مظلوٗمیتس پٮ۪ٹھ ماتم ییٚمہِ خٲطرٕ حسین علیہ السلامن سورُے دیُت۔ بس مومنیٖن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہُنٛد حدیث مبارک، امہِ پتہٕ آسہِ رب تہِ مصائب، فضل الشاب العابد الذي يعبد في صباح على الشيخ الذي يعبد ما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس۔ ہے تۄہہِ چھا پتہ رسول اکرم کیٛاہ ونان، دپان یُس جوانی منٛزٕے عبادت کرِ، یُس جوانی منٛز خۄدایس سۭتۍ رلہِ، أمۍ سٕنٛز مثال چھِ سۄ یِتھ پٲٹھۍ بُجرس منٛز کانٛہہ چھُ عبادت کران، عمر رسیدگی منٛز چھُ عبادت کران، وۄنۍ چھُ باسان وۄنۍ تہِ لگہٕ نہٕ بہٕ کارس تہِ کُن، چلو وۄنۍ گژھو مسجد، آفریٖن ٲسۍ نہٕ مگر کم سے کم توتہِ اورٕ یورٕ گژھن دپان چلو وۄنۍ گژھو مجلس منٛزٕے بیہمو، ییٚتی کرو یادِ خۄدا، مگر فرماو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کفضل المرسلین علی سائر الناس، یُس جوان چھُ أمِس تہٕ بُزرگ سٕنٛدِس عبادتس چھُ سۄے پانہٕ ؤنۍ فرق، یِتھ پٲٹھۍ پیغمبرن چھُ پنن اُمت ینہٕ پٮ۪ٹھ آسان فضیلت، یِہے فضیلت چھِ أمِس جوانس تِمن بُزرگن پٮ۪ٹھ یِم بُزرگی منٛز چھِ عبادت کران، بلند صلوات۔ شاید حدیث مبارکُک پوٗرٕ لبہِ لُباب ہٮ۪کو نہٕ بیان کٔرِتھ، سُہ چھُ غرض یہِ کہ ییٚمۍ جوٲنی منٛز عبادت کٔر، یعنی أمِس ٲسۍ خواہشات زیادٕ، بُزرگی منٛز چھِ خواہشاتن قۄدرتی یِوان، رس رس چھُ کمی یِوان یِمن اندر، گوٚو جوان یُس خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز نیران چھُ أمِس چھِ فضیلت مرسلیٖنن ہٕنٛز آسان۔ توے آو کُنہِ جایہِ وننہٕ حدیثس اندر، خٲلی کر بہٕ ترجم بیان، یُس جوان خواہشات ترک کرِ، خواہشات چھِس کٲفی، ہُہ تہِ گوٚژھُم یہِ تہِ گوٚژھُم، ہُہ تہِ کرہا یہِ تہِ کرہا، مگر خٲلی چھُ دپان خۄدا چھُ وٕچھان، خۄدا چھُ حٲضر نٲظر، یہِ چھُ تیُتھُے آسان أمِس چھُ 207 صدیٖقیٖنن ہُنٛد اجر پروردگار عطا کران، بلند صلوات۔ پروردگارا واسطہٕ چھِ محمد آل محمدن ہُنٛد، بحق جوانانِ کربلا، پروردگارا
یم دنیا نز باتو بت با ایمان وقت موت کر آسان حاجت مندن ان حاجات تھو روا ملتمسین ان حاجات تھو روا مومنین ان حاجات تھو روا سائی کور شام پہ ساروی کن نت کن جائے شرکت اس کریں چاہے مسجدن مز ماتم سرائن مز یا گرن مز یا دائرن مز ہر جائے درائے کمی خطر درائے تاکہ آخرت گو سون آباد آسن آخرت گو سون آباد آسن پس حسین علیہ السلام من آخرت آباد کرنے خطر سوری کرن حاضر روز عاشورہ حسین کر سوری حاضر حتیٰ کہ روایتن مجھ میلان جناب سکینہ سنز دید اس یلی جناب سکینہ بدنیا آئی ام پتہ گزرے مستوی اس سٹھا پیار جناب سکینہ سے یہ تی اسن کربلا آئی نمس اگرچہ شیر خار سنز دید اس کربلا مگر جناب سکینہ سنز پنن دید یہ ذریعہ تین دنیا سائت سو اس کربلا تو اس حسین سے زیادہ محبت کیا جو حسین اس ماجہین بدل تی محبت کران مگر مومنین دبا یم ساتن شب عاشور رات آئی یلی شب عاشورہ آو حسین علیہ السلام لوگ وصیت کرنے حسین علیہ السلام ان کور محضر نام پیش ام پتن آو ون کہ سارنی چھ پگہ شہید گژھن اکہ کہ نام بنام بس بچ اختصار کران اگر ونک دپان مگر صبح عاشورہ یلی ووت حسین علیہ السلام چھ مؤذن ست یس ہمیشہ اس وتی وتی بانگ دیوان دپنس اے مؤذن آز کرے اکوئی التجا میانہ آگ کیا چھ ونن اس آز دیہا میون جوان فرزند علی اکبر آزاد اے حجاج بن مسروق آز دیز موقع میں تاکہ علی اکبر دی آزان تاکہ اے جوانان تہ پہ یاد روز عاشورہ یس حسینی لشکر اسمز مؤذن سو جوان حسینی لشکر مؤذن چھ جوان ولو چھ پتہ ایج کۭژاہ چھ تتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ زیادٕ بحث مگر جوانٕے چھُ أسۍ کۭتیاہ چھِ أسۍ چھِنہ سٲری ترٛہو ڈٔلمٕتۍ ہے أسۍ چھِ سٲری ترٛہو ڈٔلمٕتۍ مگر ییٚلہِ جوانن آزان دِژ دپان شاید ما پیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ تہِ فوج عشقیس یاد شُبہِ پیغمبر سٕنٛدۍ صدا ٲسۍ پیغمبرس سۭتۍ رلان أسۍ چھِ بوزان بار بار تواریٖخ ییٚلہِ وٕچھان چھِ أسۍ روایتن منٛز چھُ میلان خلقن خلقن و منطقن یعنی کلام تو پیغمبر سن أسۍ چھِ کٲنٛسہِ وٕنہِ برابر پننس بڑِ باب سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کلام کران السلام علیکہ یا ابا عبداللہ سلام ٲسۍ اے مظلوم کربلا ون چھُ جوان سُنٛد امتحان اے میانہِ آگہٕ واریاہ امتحان دِتِتھ مگر جوان سُنٛد امتحانُک وقت ییٚلہِ نزدیٖک آو صبح عاشورہ چھا مؤذنن نا علی اکبرن دِژ آزان لشکرس منٛز چھُ صبحٲے مؤذن مگر اکھ وقت آو علی اکبر آیہِ دوٚپنس بابا وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ برداش گژھان وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ برداش بابا گژھان کینٛہہ دوٚپنس علی اکبر ہاں ژٕ گژھ اکہِ لٹہِ خیٖمن اندر دپان ییٚلہِ علی اکبر خیٖمن اندر آیہِ شاید تمام یم اہل حرم آس یم تہ خواتین آس حسینس ست دپان یمو کیا کور یمو گنڈ دائرہ أنٛدۍ أنٛدۍ دوٚپُس علی اکبر اَسہِ چھِ جوانن ہٕنٛز اُمید آسان ارحم غربتنا روایتک لفظ علی اکبر اَسہِ کتھ حالس پٮ۪ٹھ چھُکھ تراوان علی اکبر سون چھُنا خیال آیا مدینہ چھا نزدیک آیا مدینہ چھا نزدیک ارحم غربتنا سٲنِس حالس پٮ۪ٹھ کر رحم مگر علی اکبرن کور یمن واپس دوٚپُس آیا تُہۍ چھُوا پننس غربتس پٮ۪ٹھ ودان ہے میون باب حسین اکے گٔے حسینس نیران میٲنِس بابس گٔے اکے کہ نیران تۄہہِ چھا پنُن خیال مگر دپان سارے بیبہِ آیہِ اے بیبیو ؤلِو شاید آسہِ جناب زینب یمن جمع کران جناب زینبس چھُنہ خاص خیال دپان یہے ٲسٕکھ جمع کران دپان ییٚلہِ جمع گٔے مگر یانہِ خیمہٕ نٮ۪بر علی اکبر چھُ قدم تھاوان دپان مگر خیمُک درواز چھُ کُس تام بار بار تُلان جناب علی اکبرن آسہِ نظر دِژمٕژ یِم آسہِ جناب سکینہ دامن رٹان یِم آسہِ سکینہ دامن رٹان شاید عجیب منظر چھُ مگر علی اکبر یانہِ وۄنۍ خیمہٕ منٛز درٛاے دپان وودنُک ہُیا ووت ماتم گوٚو برپا یِتھ پٲٹھۍ جوان کُنہِ جنازس پتہٕ پتہٕ چھُ ماتم سپدان یِتھے پٲٹھۍ چھُ جنازس گویا کہ علی اکبرس نیرن وز ماتم مگر حسین علیہ السلام چھُ انتظار کران حسین چھُ پیاران مومنین اختصار چھُس کران دپان حسین علیہ السلام
پان پورن علی اکبر جناب ابراہیم جناب اسماعیل تل دپان علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام حسین پانے سوار کران اے مومنین اے صاحب اولادو اللہ تعالیٰ مودنے نو کن گمس من سوائے گم اہل بیت طاہرین آیا یہ چھا حسین اس امتحان کن علی اکبر اس امتحان علی اکبر چھو وچھان مگر دپا یار سوار کرن اگر ہر جائے وہ حسین رخصت کران مگر عجیب کلمہ ونن دپا یان علی اکبر بابا میں چھو رخصت دپنس اے نیال علی اکبر آخ التماس کرے علی اکبر یوتان میدان واتان آخ نظر دیجئے میں کرے بس کون آخ نظر دیجئے علی اکبر مومنین علی اکبر گو قدم کڑان حسین اس گو امتحان حسین اس امتحان مگر حسین کیا کور بیور زمین کربل ہسپیٹ ام پت آسن حسین دست مبارک تلمت اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم پت چھو باب مدح پران علی اکبر اس کم مدح چھوس پران کم تعریف چھو علی اکبر ان کران اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلاما اشبہ الناس خلقان وخلقان وبندگار رسول اللہ خدایا سروزم گو میں سوزش جوان میدان یوش ہم شکل پیمبر ہوسی یوش تے پڑھے ہوسم کہتے کران مومنین اکتر پکر حسین دعا اختصار چوس کران ذاکر صاحب میں دیزی درگزر کرشم دوام مگر یان مومنین اکلت علاو صدا میدان مز علیکہ من السلام بابا آخری سلام یان مظلوم کربلا نبوز علی اکبر چعزین بر زمین یوان السلام علی علی ابن حسین Yeah.